Riathani ria gukorwo Kenya maigirite mucie yao gugikinyeria themwe cia hwaini rikoretwo rigiteo na njira nene bururi-ini ona gutuika kuronekana riu watho uyu uthondekete mweke kuri Miitu iria riu irathagathagia aikari kundu gutiganite. Itura-ini ria Pipeline kaunti-ini ya Naikuru hwae waira aikari goko maratharekeirwo mathaini ma thaa 3 na gwathwo mahingure mirango ya nyumba ciao na aria marega kuhingura magabunjirwo dirisha cia nyumba ciao na nduka cigabunjwo na gutiga ene magitara hathara ya kuiywo indo nyingi. Maya mothe marahanikaga riria borithi marathie na mbere na kuhura firigiceni ciao cia guthingatithia watho wa kwaga kuma nja. Waliingia saa 4. Hata hawakusema, maana hata sikutaka wasikie penye niko ama ninakaa upande gani. Walikuwa nasema fungua mlango. Mimi singeweza kuwafungulia. Kagongea mlango nikauliza ni nani, hao hakunieleza ni nani. Wanafomoa tu hii mlango hii. Na iligongwa mpaka stima ikasimika. Hata ingetufanyia mambo makubwa sana. Hata blanketi, hata mattress, hata stove, hata mabakuli, hata masufuria hakuna. Kaunti-ini ya Embu nayo ikuonekana atari o ikuire mburitatha amumitanini kuma ceceni-ini ya borithi onjoria marokire gukora nduka ciao cibunjitwo na kuiywo indo cia makiri maingi. Riu magatigwo na ciuria nyingi cia ni atia kurathie nduka ciao cikaga kugitirwo na ona makiria ni atia kungithie maiywo mari muromo-ini wa ceceni ya borithi. Ndavurirwo no kanjukire immediately ndakora ni uma ni mbunje mirango yonde ya mbere na andu ni maingiru na makanywe njovi iria irari kou magakua nginya TV na nginya indo ciakwa cionde iria irari kou mba na thaa imwe igikinya turakorwo twi nyomba tondu ni twici twiyarangire kumbe twathie kumama kwina andu nao mai wira utuko operation ya gutwia. Mwena wa mbere ya muhuro Miitu irahithukiire umwe wa arangiri kinywiru-ini kia maguta gia kireti na maraia mukwa wa kurekodi mbica cia CCTV na kumutigana nguraro nginya mathaini ma guthie riera-ini aguthiaga na mbere na kwamukira urigiti thibitari-ini ya Embu level 5. Mayoga makimuria kana ya amave arute ID ya wira aruta akithi kuruta nivoya gwira ringi ari ambete kuringwa kibanga kia kiongo na makiranja gupisana vau nivaru augire mbu nitutugira kumwokoa muingire ugakaira thirikari gutigirira ugitiri ni wagacirithio na gikiro kinene kuona ni wonanitie gwathikira watho wa thirikari na njira nene. The president ni announce akiuga twikare mucii na indo citu ni igusungwa but ni utamuruti biashara munini amrire hate tondu ndio ona kwa vinguro ngambiriria ku mbuga thirikari yengirire wana korwo no akuvoteke guku Embu nundu tukwa kwina murimu kavio icio ikora itai kwingi wakora tutiragitirwa wega. Pia serikali ikuwe ikichukua sheria ambayo inafaa kwa sababu hii ripoti imeshafika mbele, lakini wale watu wanaendelea kukaa huku wakijipiga vifua ambao sisi wenyewe tuna uwezo ya watho uyu wekirirwo niguo kugiriria micemani iria kaingi tabanagio hwaini noguo kunyihia mieke wa gutherema kwa murimu wa COVID-19 guku bururi-ini. Mwihoko ugatigara wate mateta ma muthemba uyu ni magucaririo kihonia ni thirikari. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Wangari wa Kibaki.